Danas je svečano otvoren Međunarodni sajam automobila DDOR BG Car Show 8 i 16. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme, Motopešn, jedinstvena sajamska manifestacija i najznačajniji godišnji događaj u sektoru auto i moto industrije u jugoistočnoj Evropi. Mi smo kao država ove godine nastavili sa politikom davanja subvencija, ali smo ove godine prvi put subvencije opredelili samo za električne automobile, što smatramo da je posebno značajno i nastavit ćemo u tom pravcu, jer ćemo nastaviti i da radimo na izgradnji infrastrukture. Ono što smo malo pre na prošlom sajmu automobila koji sam otvarao, najavio sam promene koje ćemo doneti novim zakonom o planiranju i izgradnji. Umeđu vremenu se dosta toga ostvarilo. Mi smo upravo završili tender za postavljanje 320 novih električnih punilica za električne automobile i počinjemo na 16 različitih lokacija, pretvorit ćemo 16 onih stajališta na autoputevima u zelene oaze. Na svakoj od njih će biti između 5 i 20 punjača za električne automobile i u narednom periodu počinjemo sa postavljanjem. Mi ćemo do kraja ove godine na našim autoputima imati već 33 punjača, uz ovih 80 koliko u prvoj fazi treba da se postavi. Mi očekujemo da u narednom periodu imamo 113 punjača, bez obaveze koje smo dali pumpama, da na određeni broj onih točilica za gorivo imaju takođe elektropunjače. U zakonu o planiranju i izgradnji uveli smo obavezu da svi koji grade zgrade moraju da imaju na određen broj parking mesta električne punjače, to se odnosi za poslovne objekte i ti će propisi samo biti strožiji i strožiji. Takođe, u zakonu o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja, koji će biti izmenjen ove godine, pripremamo posebne oznake za električne automobile, to će biti druga boja tablice, ali će imati i poseban znak slovni, na osnovu koga ćemo omogućavati nižu cenu putarine, odnosno skoro simboličnu cenu putarine na našim autoputevima i dozvoliti lokalnim samoupravama da mogu da ih oslobode plaćanja parkinga, da im daju druge pogodnosti koje naravno možemo da damo kako bi zaista stimulisali naše građanke i građane da koriste ovu vrstu automobila. To je nešto što nas čeka u budućnosti i ja sam apsolutno siguran da ako budemo nastavili zajedno da radimo, da će naši autoputevi biti konkurentni sa putevima u Evropi. U ovom trenutku sa sprovođenjem ovog tendera mi imaćemo najbolju infrastrukturu u ovom delu Evrope i da ćemo tako omogućiti da zaista veći broj naših sugrađanki i sugrađana se odluči na kupovinu ili hibridnih ili naravno samo električnih automobila. Ono što smo takođe uveli, to je, dozvolili smo, tu odluku smo juče doneli u ministarstvu, da se na tim postojećim zelenim oazama postave i oni dispanzeri za vodonik, tako da pošto ima sve više kamiona koji koriste vodonik, tako da ćemo na 4 mesta gde se ulazi u Srbiju imati te dispanzere, kako ih oni zovu, za punjenje i tako omogućiti da i oni kamioni koji koriste ovu vrstu pogona mogu da naprosto koriste naše autoputeve. Mi ćemo u narednih do 2026. godine izgraditi još 480 km autoputeva i brzih saobraćajnica, samo u ovoj godini još 166 i u planu je da izgradimo još 930. To znači da za takve puteve moramo da obezbedimo infrastrukturu. I u tom smislu ja pozivam one uvoznike automobila, pozivam naravno i sve druge koji su zainteresovani, koji su stručna javnost, da nastave da sarađuju sa ministarstvom. Mi ćemo zajednički biti hrabri, donositi hrabre odluke, jer zaista verujem da mi Srbiju moramo da pripremimo za vreme koje dolazi i da naše puteve pripremimo za sve promene koje nas čekaju u autoindustriji. A kakve su to promene, to ćemo videti danas, a vidjet će i posetioci sajma automobila i motocikala ovih dana. Stoga, otvaram ovaj sajam automobila i motocikala i zaista želim nam uspešan sajam, izlagačima mnogo uspeha, a onima koji budu posetioci da se zaista upoznaju sa svim onim što se dešava u svetu. Hvala. Zahvaljujemo se, gospodine ministre, zahvaljujemo se svim izlagačima, svim govornicima, izvinjavam se. Svim učesnicima želimo uspešne sajamske dane, a sve posetioce pozivamo da nas u što većem broju posete kako bi videli šta su to izlagači ove godine pripremili. Hvala vam na pažnji.
Manifestacija se održava na Beogradskom sajmu od 21. do 27. marta 2024. godine 8. put u ovom formatu, pod sloganom "Šampion koji traje", i okuplja oko 280 izlagača sa više od 60 automobilskih i moto brendova i 98 premijera. Posetiocima i potencijalnim kupcima pruža se mogućnost da učestvuju u jedinstvenom događaju, tokom kojeg će se predstaviti 30 auto i isto toliko moto brendova. Prezentovano je oko 40 novih modela u auto i više od tog broja u motosektoru. U žiži interesovanja su najnoviji modeli automobila i motocikala koji su se na našem tržištu pojavili prošle godine ili će se pojaviti ove, što uključuje automobile različitih kategorija, od gradskih automobila do luksuznih limuzina, terenskih vozila, električnih i sportskih automobila, kao i širok spektar motocikala za različite vrste vozača. Koncepte koji predstavljaju vizije budućnosti u automobilskoj industriji i prikazuju inovativne tehnologije. Kompanija Crossroad Adria, članica OMR grupe, je novi generalni uvoznik i distributer brendova Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional i Abarth. Ove godine smo se predstavili na sajmu automobila sa punom našom gamom. Možemo reći da imamo dosta toga da ponudimo našim potencijalnim kupcima. Pre svega tu je novitet kada je Fiat u pitanju, to je najnoviji model Fiat 600, potpuno električni, ali će se uskoro pojaviti u svojoj hibridnoj izvedbi. Prošle godine smo na sajmu pokazali auto godine električni Jeep Avenger, ove godine smo ga predstavili i sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Tu je i Alfa Romeo Tributo, Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano, ali isto tako tu su i modeli koji ove godine završavaju svoj životni ciklus, koje smo predstavili pod posebnim sajamskim uslovima sa jednim, ajde da kažemo, pod brendom Fiat Ultimo. Tu pre svega mislimo na Fiat Tipo u sedan verziji, mislimo na stari Fiat 500, 500X i Pandu. Ćao ljudi, javljamo se sa ovde štanda, Hala 4.
već 30 godina Odest radi na svim inovacijama što se tiče ATV vozila. Pozivamo vas da u periodu od 21. do 27. dođete i vidite široku paletu naših ponuda, noviteta u bojama, također u bogatoj opremi. Spremili smo i svašta nešto dodatno za naše verne klijente. Vidimo se, dođite u što većem broju. Dizajn i funkcionalnosti koji se uskoro možda pojave na tržištu. Najnovije tehnološke inovacije, uključujući napredne sisteme bezbednosti, autonomnu vožnju i širok spektar specifične opreme. Posetioci će moći da uživaju u razgledanju najnovijih modela luksuznih automobila renomiranih brendova, sa brojnim luksuznim dodacima što ovaj segment DDOR BGK Air Show 8 čine sajamskom oazom za vrhunsko uživanje. Sajmovi se održavaju u halama 1, 1A, 2, 3, 3A i 4 od 10 do 20 časova. Dobrodošli!